Welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Masih Tyre gi dukan da la yam Tyre adagi alloy use Tyre mya ama leire alloy su myam leire masih mata ni ngasi yengmina rajena hoji ga ina leire si koigi hapta gi koigi NCYC club til leire ba adi somda sayon na nama building se sayon na khara som le som na su building dam leire ko ada sigi marak hai tare sigi marak sigi sidere dum leire hai ba dukan ai dukan su hai pe dum usara ke yamna o the line na ba kang na ba ko sini de leire ko use Tyre KDS na mainam chao na fine leire mani dum sidam la pi raga loin ma hai ba makal kuding maki alloy Tyre use Tyre myam loi phangbirani adu su cheap price ta reasonable price loi phangbirani ko ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯂꯥꯇꯨꯜ ꯔꯍꯃꯥꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯀꯩꯔꯥꯎꯗꯒꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯒ ꯐꯝꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯛꯀꯥ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯞ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗꯗꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯁ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯛꯀꯥ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯦ ꯐꯖꯕ ꯐꯖꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯁꯇꯃꯔꯗ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯏꯟꯀꯣꯕꯁꯀ ꯕꯣꯁꯦꯟꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯀꯁꯇꯃꯔꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯇꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯃ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯦꯂꯣꯏꯗ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯁꯨ ꯄꯤꯒꯅꯦꯕ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯏꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯇꯌꯥꯔꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯄꯝꯆꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏ ꯆꯥꯟꯁ ꯖꯥꯀꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯊꯦꯡꯖꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤ ꯊꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯕꯥꯏ ꯆꯥꯟꯁ ꯀꯥꯏꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯂꯣꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯂꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯂꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯂꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯝꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯃꯛꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯕꯅꯤꯅ I-20 ꯁ꯭ꯋꯤꯐ ꯕꯥꯂꯦꯅꯣ ꯕꯅꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯅꯩ ꯁꯦꯡꯅ 800ꯒ ꯑꯟꯇꯣꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯥꯟꯗꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯉꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯇꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯟ ꯈꯦꯠꯅꯖꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯇꯥꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯇꯁꯨ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯦꯂꯣꯏ ꯄꯥꯅꯤꯡꯕꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯟ ꯃꯈꯨꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ
adom gi gari sanaba khanbiraga panba yai haibudune takpi se ado brother si akoi gi sidal phangi si alloy khakta nate tayar mayam su uzari ko ado tayar si simasu habet karamba akoi gi gari karamba category haidopra gari makal khudima ki loina phangbra macha dagi horaga asaw phaugi apet range tuma habi o mayam da gari masadagi hawa soho phangi samna hairap kanda activa dagi horaga koigi tata jcp moi ko loina phangani tayar makhan ni second ni hairaga so rate amta mande wari ni 800 kidar rate ani hum thong lakani auga adu men tawduna gari makhan khuding mo ki rate ani ni hum thong lakani aidi gari gi tayar gi condition dugi matung inna tayar condition dugi matung inna sula matung inna haiba tare ahoi gi moi se jo kena bakha lai ba company dagi su kena company gi kena brete any mrf oigera bridgestone oigera second hand ai gi rate wari ni by chance pot amada lupa lising am pireng khalo lising piri pot tu dadum lising pi khagani sine mrf ni na man hengaloi ai gi tongan rate am lai ja pot tu di adu gi dum la ani adu de hojik mayam da alloy jing gi matang habet yanga mayam da price tuma mayam da habetang khangan bagi tanja duma lojai go dai go ya okay adu de koi gi alloy jing gi price tuma matang koi brother na mayam da tapi go ya sida lai ba alloy sin number 16 size ne ba 16 size ni C16 C16 ne 16 oraga so moi maman mana da bukha lai ko ko 16 ore ne 16 hekta mamal wani kudu mana roi sida lai black su 16 ne siga pot mawan mande sengna har pan C30 ga tu lai abo sina 20 ga nai lai aduga sigi se C32 si red 32 yellow 32 sigi black C29 ahoi da maman sabro ko matam da khoi da khara mana da ba haibda ne adum ba lakni na elo 16 or aya ma matam da ri adum mana ba su lai sida auga salai bo size asine number 17 size ne si 17 size ne si su 17 size ne sina 30 ga 5 lai sengna 35 lai sina gypsy gi ne gypsy ga bolero ga su sira lai jare gypsy ga bolero ga moi piece manga ore kani ko piece manga ore kani atai car type akoi gi manga su kya ho den price piece manga sida lupa lising kunthra ga 3 lakh kani kunthra 3 lakh kani aduga car type habi gari macha masu gi lai ba posidi alloy manga phangoi sengna piece mari mari khakani bolero ga gypsy ga piece manga lakh kani company na piba matam da so atai car type gi piece manga piti piece mari khakani akoi da piece mari pi jagani seng ai ne hai bum man sida pot khara adum maman ta thok ta sen adu su dai jagani ai ne hai maman sida da fixed price ne habi dinat sade sida gi hai da bagi adum ya na bai matung ina khara dum lakani adu ga akoi ne alloy si pan ma matam da by chance alloy lo matam da pan ma matam da akoi ne tipless machine man ai akoi loi ne puthok jagani pan ba khot pa akoi ne free oi jagani adu khudong jaba adu gi tongan na charge lau jaro au suan da su sigi angang se moi se kari ne ha sigi angang si angang ma si i20 da palo si are i20 da palo si ai baleno da palo si ai swift da palo si ai si size da di la from size 17 inch ni 17 kara na to pa 18 16 ma 18 16 ban badi mo gi magi scope tu ga chana tre 17 na pura highest ore mo gi 16 phok 15 phok anum mi gi apam bai tare khara hena pakhaning bana adum 17 bale khara medium da pakhaning bana adum sira lai 16 si adum bale mo gi sida lai ba model sina bo a star i10 moi i20 masagi da number 14 gi lakpa yawe handa lakpa da anouba da number 15 gi lakpa yawe adu kana gomba pa ko pamning da kangu na si number 14 si adum pan be agani pakhaning agani 16 17 ai mamang do thiba poto adum company ji to gi incubus company ni sila se i10 grand toina gari subida dum phange ha tare 4 hon gi da 5 hon da sorum phange 6 hon da di akoi de seng na ba na khara wide 6 hon di customer sing na khara pam da wat pa ha tare sat pot su moi na khara wat le adu si moi kar bagari si bolero ne bolero gi pone si posina sina ma kha chau be hengani si bolero gi na te si swift da palo sai i20 da palo sai baleno da palo sai any apollo da palo sai polo da palo sai si pose boina gari si ka kini hai bete LOM na gari mayam pan be adu na si ka kini hai bete lete mo ja adu aina sai mamang hai ke ba bolero gi LOI se lai na
अब सीसु बोलेरो गिनेबा सी बोलेरो को सीगा ममन खेने सीसिना स्टील रिम दा लुपा लिसिंग कुन मंगा हतंग लाकनी सी पोसिना 5 पीस ता अब सी एस आई एन हाई के ममांग दा 37 सीगी पोसिगा ममन खरा दम अफोंग पामगसु लाइगनी सीगी प्राइस दुमा सीगी प्राइस लुपा लिसिंग कुन गो हुमदोय नंबर 14 दा नंबर 14 दा लुपा लिसिंग कुन गो हुमदोय लाइगनी अब नंबर 13 इंच दा लुपा लिसिंग कुन लाइगनी सिदा आइन हाई ममन से दम खरा तातो तासिन दम यागनी अदुगा ब्रदर कोई टायर ऑफ द अमुक क्लास है टायर से कोई फिजिक्स द फंगी से कोई ब्रदर ना साइड काफी दा गाई मसा दगी होरगा एक्टिवा दगी सुमदगी होरगा तुम जेसीपी टाटा हां कोई रेंजर लेबर गाड़ी की टायर से रोइनो फंगने है फंगनी अदो मसी की हैबिट तौर पर मैं द प्राइस डिटेल्स है करी करम अनोवा लेना प्रोडक्ट सिंग या अदु साउंड हैबिट ना है Jun abdullah hogi ai chengna saki hen gi tawena saki hen khaki sonon de laiti chengna ahan bo sodum lai gani gari achat pa khara lai ba ahan mugi loin phangani aro chengna ha bana hogi sina tayar moi sum base sum da lai gani si west leg hai ba tayar se akhoi na si number 14 size ne ba si bazar da apollo gumba bristol gumba da lupa lising mari ga jawa chatu lai chengna akhoi si number 14 se da akhoi lupa lising ahum ga chatre muk ta thai au pot quality di मोइने एपोलो ने हाइ जबे वानी सिगी वेस्ट लेग हाइ रिबा आरो सिदा मग सनना है कोन सि ट्रेंगल मोइ सि पोट क्वालिटी सब माने एपोलो ना सही अम चले ने खलो बाय चांस सिगी पोजिशन मदु की सांगम जकनी मागी गाड़ी जा असोइबा अलाइनमेंट कई कई असोइबा लेत्रगदी सब माने ना रुम जकनी ममन तबु सिने लो प्राइस होय अम हाईएस्ट प्राइस होय तुम सही एपोलो दगी सिना प्राइस खरा तान फंगबनेबा फंगनी एपोलो दा अदगी मागी लाइफ स्पान दु सब हाबेट मालादोनेबा चा मानदोनि सि पोसेगा एपोलो दा लुपा लिसिंग मरी पिरे एन खमा मतम सी लुपा लिसिंग अनि गा चाटु चाटे दा फांतो इकोनॉमी होइबा ओइ बजट की टायर ब्रांड मान टिपलेस लोइन पोट ओइरकनी टिपलेस की पोट नता अदगी अतोपा अखोइगे एक्टिवा को मगी केनो से टायर से मोइ से यूज करते क्या की रेंज दगी होवे एक्टिवा की टायर यूज ता लुपा 350 मेरा रूम ले पोट अदगी अखोइ एकदम सिगी से ओइदो एक्टिवा टायर से ले पोसिसी ओइदोने सि 350 ओइदोने सि एक्टिवा दा सु मखल अनि थोंग ले अखोइ की रिटेट हाइबा मा अदुगो सेके हेल हाइबा मा रिटेट सिना बुलु 300 ga 50 ले अदुगो सि सेके हेल सिना बुलु 300 ga 50 फुका श्याम खेन दे पोसे अदुगो सोम दा ले सिना करी सिदा ले सि डीजल ऑक्टो के टायर ने डीजल ऑक्टो के टायर ने सिने फासेन दो रगा सो अखोइ ममन खा ताबा पोने सि पोसिना एमआरएफ कुंबा कई गुंबा दा मोइ लुपा लिसिंग अनि गा चंवा ले अखोइ सिगी सुपर फास्ट हाइबा कंपनी से अखोइ लुपा लिसिंग अम गा चहुम दा थादो एथि पोसिरा पोट अदु के मते कनबा हाइ सि पोसे अदुगा तोपा कई कोइ गला ना याम दा ता कोइ न ले याय सेके हैंड दसो हाइबेट ताक सगे सिदा लेबा कुटी सीएस स्टार गुंबा सेंट्रो गुंबा अदुगा आईटीएन गुंबा मोहिगिने सिगे पोसिना सोय सेके हैंड दो बसु मखन तोंगा लाएको सि पोसिना कोइ ममन खा तांगा लागani अखोइ कस्टमर दा योम मतम द लुपा लिसिंग अमगा चत्रे चनिपा अदुम आइदुम सिगे पोस दगे अदुम हाइन कोना खरा अदुम येंबा ममन दि यागनी अदुगा सिगे पोसगा सब मानबा नंबर गाड़ी एम त पांगदा पोट मनुंग दुसु लै अदुम ममन खा होंगबा हाइतारेने अदुम लुपा सिदा लिसिंग अम चत्रे पि पोस दा लुपा लिसिंग अम पि पोस लै अदगी ममन खरा अदुम इंथोन सिजु तौबा यागनी मोय रिटेट पामसु लै मखल अहुम थोना गाड़ी अम दाता सिखति लै है बेलेक्ति ग मखल अहुम थोना रिटेट अनप पामगसो लोइना अनप गिसु लै गनी सि लुपा लिसिंग अमगा चंब्री दमे लाकने टायर से ओइना मो अयामा अंगदब लेते है बताले अदना अदुम की टायर की प्रॉब्लम टाइपसिंग ददुम लाकिलगा सब लोइना तौनी है बदो एनी अनि अंगदब लेते है बताले लाइते सिदा लेबा सुम मसिना i20 अरिबा अनौबा मोइगे नंबर 14 साइज है बताले नंबर 14 साइज सिना सुम मन अनि मखल अनि हुम थोंग लाकने सिदा लेबा पोसि लुपा लिसिंग अमगा जोहुम ओदुम लागने अगु सिदा लेबा पोट सुगम बसिना लुपा लिसिंग अमगा चनी i20 नंबर 14 साइज की नाइन हाइजेस नंबर 16 गुंबा कई गुंबा लुपा लिसिंग अनि गुंबा लाइखरे पोट ममन मखलम त मानदे पोट अमदा ममन अनि हुम थोंग रम लानी
aduga salai bo po sum sine bihen gumba kai gumba gi retail tayar lai re retail tayar se lupa lising amaga chama first state ngak to gani hot aduga gi second use to bo tayar so makal ani hum thong son da mai tak sake salai bo sin asagi mamang dai no sa ki thona retail ne salai bo sin second hand sine lupa lising amaga chama lising amaga chama piri bo sin number 12 tagi haroga I20 I10 number 14 भोकी साइज चप मानगनी सिने पीएन ममन तारोय अमदुना चावैना ममन हेंगलोय अखोय सेकेंड गी पोट चप माने नंबर 14 भोकी ओइना सुमिना लय अदुगा कुटी सिदा खोगी तोंगान बखरा लाकपा हाइब तारेने सुमु पोसे सुमु सिने लुपा लिसिंग अमग चहुम ए साइ ममांग दा हाइबा नंबर 14 दा अदुम पोट ओइगनी सि पोसिना ममन मखल अनि अनि थोंग लोइन लेगने पोट अमु माइ ग्रिप सिना खरा फाबा हाइ तारे ओहो सोना टाटा की बोलेरो की विंगर की मैम ले अदु समो येंग से थोंगना सिदा लेरिबा तयार सिना टाटा की तयार रिटेट ने रिटेट तो सो कोई मखल अनि थोंग लेगनी रबर दा मागी इंडेक हाइबा मा अदुगो सुपर कुटी हाइबा मा इंडेक की रबर सिना लुपा लिसिंग निपान गा चंगा अदु मेन लेगनी सुपर कुटी दना पोती चप मानबा मागी रबर क्वालिटी दा खेना भाइ तारे ने अमना खा थुनि हेक चाबा अमना खा तम हेक चाबा हाइब लेरे अगो सुपर कुटी दना लुपा लिसिंग तरुक अदु मेन लाकनी अगो सिदा लेबा तयार जिप्सी की तयार सिना सेके है ने अदुगा सलै बतया सिने बोलेरो की ने सलै फॉर्च्यूनर की लोइना सुना लेगनी जिप्सी की तयार सेकेंड सलै रे सिदना अनप लेगनी जिप्सी की सो मखल अनि थोंग लाकने जिप्सी की सिना अनप तयार ने सिलु पुलिसिंग अमगा चंगा लोइ लाकने सिगी बोसरा रिटेल सिदा अब सिदा स्कॉर्पियन अदुगा डस्टर लोइना गाड़ी मखन की लोइन लेगनी अदुगा मनुंग चंगसिलगा बोलेरो की कई की लोइना हम फंगनी और सी मरों दना विंगर की बोलेरो की लोइन लेरे सिदा 407 की तयार मसी इसना केनोंगी रिट्रीटेड ओइबा रिटेट ओइबा सिना अनप ओइगदोइने सिना विंगर की तयार ngakane सिलु पलिसिंग अनि ग चामा अदुगी चांग लाक्तने सलैबा पोसिना बोलेरो की ने सलैबा कंडीशन सिना सी पोसिलु पलिसिंग अनि ग जानी अदुगा सलैबा पोसिना लु पलिसिंग अनि ग चंगा पोट अदुम क्वालिटी मानदे मी की कस्टमर की अपाम भाइब तारेने खरा होंगबा पामा बिना होंगबा खरा तांग पामा बिना तांगबा अदुगा माइ सिदा खेनबा कायम लेते लाबर की क्वालिटी सिगतने अमना खरा थुनि हेक चाबा अमना खरा हेक क्वालिटी लेबा हाइब तारेने ममन तो खेनर को कौबनिना अदुम बगी लेगनी सिदा मरों द 407 की करिगी लोइना अदुम तयार दे साइ ममांग दा हाइजेखबा एक्टिवा दगी हरोगा टाटा फुकी कई फुके हाइबदो लोइना अदुम लेजगनी सि पोसिदा ai sai mamang da haije khibdo kai go by chance si customer si tayar si malo re khalone si tayar si malo re khabdo customer don tayar gari pur agadi magi panbai khudong chaba haibati magi tayar gi maman du khang oina lau jagani panbagi maman akoi lau joroi free oigani tayar panbagi maman free oigani aduga mina dum free khalo ha jai tayar mari paleng khalo mari lau reng khalo mari muke dum free oigani panbagi tongan extra charge lau joro ngasi gi de video se swai de sum lotion na tawrge ado mayam asai haijegiba location loinai mamang na panjagre ko ado makal kudi maki adom na alloy ja khoi gari gi alloy pambiraga di hairiba mafam se lakpiraga adum phangbigani haibidi deida makal kudi maki alloy da dom ayama aini yengma kana mayam na su ure na ko makal kudi maki alloy da se loi leire aduna price su khoi reasonable price ta loinam phange ko amal ju dum ai chana ba reasonable oibo price ta aduga मागी दुकान से कोई कॉन्टेक्ट नंबर पाबीरगा सी कॉन्टेक्ट नंबर से मैं हापचरमगे सिदम लापिरो अदुगा तानाबिरो अदुगा ममलजु दम मोइना दम येंथों इंजिन की खुदों चाबु दम पिजरिगो अदुगा दम तानाबिरो हाइबा तारे अदुगा सी की स्वाइ सुम लोसनदगे अदो मथांगी वीडियो दम मैम नर्सी